Tayebwa okuza kugamba ebi yakwirira ha kikorwa kya polisi izoba lyanyuma abazi obwe kwasira abanyeshenjero b'abakazi abo baje rukuhakanisa gavumenti yo muri Kampala ababire nibahakanisa ekyo kutera batahi babo ababe bagezaho kutebekanisa emikoro y'abakyara. Nshaba nanye ningaruka nshaba aba security n'abeshengereza abantu abariyo bashishizina rya gavumenti yite nunje habo kuba abantu abakurandisa gavumenti nimo mubahirira ko kumutera abantu bamugirira imbabazi ko mwana buza tumwe n'atogu nibaterera ki ona ni muremwa kumukwata mukakiriza nimwetaga kunika kusindika hansi y'imotoka no cyetagisa agira ngo nko kwija hamukoro gw'abacyara na yenda yaza handi hatabaho kuteganisubwa kwa polisi rizo kunija hamukoro gwo mucyaro wa NRM nyencha kareri ngenda nza hamukoro gwo mucyaro wa opposition na gwo mutaguteganisa ejo niyo kandi kwenda niyo kandi president Museveni ari abaniriri etari Uganda eyaba bantu nyewe nshabire tubacondoze bariyon bashishi zina rya gavumenti yita bariyon bashishi. Julius Karuhanga MP wa Rwampara East yasima abacyara ahabwe imirimo y'abarukorera ihanga uko wanje muri Rwampara East abantu banje munyikunda bakazi munonga umurimo inakwanga bakazi nyewe nimbakunda kimwe akuba mukazi omurunjo w'uburyo wabo mwine ukamuhenje nakweka na munyanyazi bamushe bakoye cyane no shange cyaro kimwe mwine group sigama kumyana rero yebuza ukwate ohereko otandama amuheroboro kuzaho kora ki mwenu nimbashaba macyara kore no ruga kabuchebebe wano ruga kantanda wano mango ruga kafunju mugende mwegite ubwa kandi wajwekera Sipiika Tamongi ya leta miliyoni 30 kurwo wa Mongi kandi nawe yahereza abacyara miliyoni 10 yo kuzo mu group yabo eyibatongozaho ya Village Women Saving Scheme. Habwa TV Western Adolf Ayureka.